namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, I'm the like Papa Pain, man, Pain, like I have a link, of course, na Prince Marshall. Ntona rock scrolling ka TikTok, no fuka nhlangana video Papa Pain lenga what is the wrong? I was like, what's happening, Master T? What's happening? So before you ka video le ay sungula twisa ku ifike njhani kahle kahle la. So who's Prince Marshall? Prince Marshall is the executive director of the Center for Politics and Research. He is a leading political commentator in South Africa and the author of Death of Our Society, as you can see. So commentator is basically an analyst and stuff like that. Even if we check his account on TikTok, it's a raw analysis on politics. So no analyze the politics. My one makali. So kuna video lenga if I end la linga ku trending shisho inga kwatsa Papa Penny if you talk komswalish. You see, there's a guy called Penny in Parliament. The guy has not been to school. But he happens to be Shangan, by the way, so he's from my group. The guy has never seen a classroom in his life. He is a member of parliament making laws for me. I have a master's degree. How could an idiot? I mean, let's be honest. I'm not aware of any country in the world that has turned itself from a backward country into a first world that is led by someone who has not been to school. How do you have someone in parliament who has not been to school? It doesn't matter black and white. There must be no one who has not been to school in our parliament. This can be done. Kenya, by the way, an African country, has a law. Go check it out. You cannot be a mayor of a town. You cannot be a member of parliament. You cannot be a president of Kenya without a university degree. There has to be a baseline. There has to be a baseline. Okay. Video look drawing. I think the main issue la point leave Africa kombiso ay Prince Marshall this exactly this point nini tisakula. Could any idiot? I mean, let's be honest. An idiot. Yona issue leyi nga fika yi va kona ku ya hi this video. Ku vula munhu xiphukupuku hi mhaka a nga yangi xikolweni. Wena mhaka leyi so ya yona issue leyi nga fika yi va kona ya le and ya ka that section I disagree with him. Ya mara ka mhaka ya leswin'wana swa xikolo I have to agree. It's very important very ku munhu a va na dyondzo. I agree on that section. Swa pfuna swinene ku na decisions very ti kota ku va ti ri kahle in most cases but ko vuliwa Papa Penny ku I xiphunta like an idiot swi wrong ngopfu and swa hlamarisanyana because Prince Marshall na I Mtsonga yi tlhe yi kombisa ku is from my group se swa hlamarisanyana ku nga tlhe fiki I hlasela Mtsonga wa kuloni wa ka n'wina a fi mhaka yo addressiwa kahle ku addressa yes ya addressiwa but not ku va ku byeriwa munhu ku I xiphunta I xiphukupuku it's wrong. It's very wrong. So kona sweswo of course hi nga ta hi ka video section ya Papa Penny hi twa ku yona yi hlamule ku yini. Ni tswaliwile wena Prince Marshall u nge se tswariwa. I mean ni nge te ni nga ya xikolweni mara xikwembu xi ni tswale na tinyiko. U nge pfuki u destroy nyiko ya mina nga nyika ya xikwembu. A handle ka le wena u nga famba u dyondza u nga nyikiwa hi Sathani ntswari wa handle. A wu nge pfuki u lunga a vuton'wini bya wena u ta fa u ri xisiwana xa nghondo na vutivi. Timali leti dyaka ta ku famba u kholela vanhu u chingela vanhu u chingela ti-organization yi ta ku vavisa swi ta hela xin'wana na xin'wana xi na hakelo jang. Okay. This aspect to some extent very swin'wana pfumela Papa Penny swin'wana ni pfumela na wena a misa loyi analyst is not really attacking swi fana hina hi vo Master T hi nge vuli ku hi loko attacka ni ku ni kha ni analyze sweswi ni kha ni analyze ku sweswiwa i man resettlement DJ Gift loko komisini ku va wini va Benny Mayenga ko leswi yena vona ku swona there is no issue in that case na vula vo nera mina ku project ya last year ya Dr. Joshua man a yi xotini swi lava maybe this year va yi sungula early ku va kota ku lunghisa timhaka ta lyrics ku production yi kahle it's not an attack wona mhaka leswi ku hi ku langutisa very ti videos ta yena
I va kha endla various analysis, even including about the MK party ni swona na kha swi endla, maybe swin'wana swi nga tlhela swi influence ngopfu Baba Pheni ku va va kwata le va kha, and wa swi twa no in an analysis ya kona ku hey a yi va yi ri powerful, you can hear it ko kumbe swa tipolotiki a na ku swi nghenela ngopfu. I'm just saying in that case, so he's an analyst, i va kha analyze swo hakela or ku hakeriwa a ni tivi swa humelela minkarhi yin'wana vhele ku a hi va vona vo manyangatsa va hakeriwa, but na no vula ku ni kha ni cheka based on the sample ya ni nga yingisela na swi twa ku swi sweswo swi na mongo like in terms of the analysis ta yena. No va against yena ku va a fika a theka Papa Pheni a ku is an idiot, swona leswi ni vona ku swi wrong, it's very very wrong ku va va kombise kombisiwini leswiya. Other than that loko analysis yo va clean a ni vona ku a ku ta va na an issue sweswiwa. a ni se vona ntlunya wo fana wena. Loko wo languta xiburukwana xa wena xi thyakile sweswi hi mhaka ku famba u dya timali ta ku rhuketela vanhu. Very thakela xiburukwana ya swa kona. Got this case very Press Marshal was wrong ku va ku yiwa ka public platform for ku loko Papa Pheni is an idiot, so no yo vuyisela. Very un'wana nga vona ku loko maybe a yo zama ku va yi solve the right way, but is angry. That's why ka case leya yo fana ya Gagashi ni nga n'wi blame ngopfu mina. A munhu loko a kwatile a nge swi ya hi munhu ku reactisa ku yini, it's very difficult ku munhu a nga reactisa ku yini. So Papa Pheni yo reacta, so mina ni nge yi judge mina ku yo sweswi yi reactaka after loko yi deleriwile, so yi nga chinga sweswi yi lavaka swona until ndzi va ze va fonela va solve na mhaka leyiwa. So swi hi munhu ku swi endlisa ku yini. However vele a swi vuli ku loko munhu a nga ri na education a nga ngheni ka ti-politics. Wa nghena swilo swi fika swi va kahle, swi va kahle based on knowledge. Ma vona mhaka leyiwa hi nga kombisa hi vanhu va khale vele vokokwani a va nga yangi xikolweni but a va ri na knowledge loko swi ya ka ku rima. A va swi tiva ku rima swi endlisa ku yini, a va swi tiva ku tihomu ta vona ku ti tshama ti hlayisekile swi endlisiwa ku yini, a va swi tiva swilo leswi, a va ri na knowledge. Mara a ku nga ri knowledge leyi humaka exikolweni. Na mhaka leyi, so xikolo yes xi important na point leyi twisaka kahle xi very important, but a swi vuli ku swa boha. Na mhaka leyi it's possible ku munhu a va na knowledge a nga yangi xikolweni a kota ku va a rhana na swilo. Van'wana va vona va rhana na ti-business va nga yangi xikolweni, mi tlhela mi swi vona ku swilo swa vona swi straight. Va nga zangi va ya xikolweni, ti koho tin'wana ti-politicians vele a ti hetaka na xikolo man. Lidiyana ya DA ya a nga ku lidini i le ku lidini sweswi i hava na grade 12. Na mhaka leyi, so minkarhi yin'wana knowledge nayo ya pfuna. A ku ri khale a ri kwala ka party i gain knowledge. Na mhaka leyi, so ni vona ku va munhu a attackiwa simply because a nga yangi xikolweni swi va swi ri wrong na swona. It's very very wrong, but at the same time it's important. It's important because a hi hinkwavo vanhu va nga kota ku va na knowledge va nga yangi xikolweni. Ma vona mhaka leyiwa. Ku timhaka ti tsanana yi tlhela yi vuya hi yin'wana video clip Papa Pheni leyi nga fika kombisa marito lawa. Press Marshal, I'm not a stealer, I'm not a thief like you. Remember when you write a book for Mr. Sbanibani and you miss above that millions? I know about you. When you go to the media, talk about Pheni, you want to make your bosses to be happy. Valungu va ka n'wina va ku tsakisa, u tsakisa vanhu hi mina, u tsakisa valungu va ka n'wina hi mina. We know you are taking money to destroy people. A fake journalist, a fake analyst. That millions, you write a book, you eat it. You are a crook, you are a thief. If your mother, she was a principal and your father must be principal, then don't mess up with me, boy. I born in this country before you born.
swin'wana swa swona a kha yi kombisa vhele kwala ni teka video kwala. I was a counselor without education. Education. Sure. I'm in parliament without education. And And they, like he made it in music without education. You fambe matiko, he's an international artist papa phela. A nga na xikolo still. So yeah, xikolo xi important but not really necessarily always. Na mhaka leyi. So hi ngo blame mi loko mu kuma ku munhu i bebelo masiku lama mi kuma ku a nga yangi xikolweni yes sure a hetelela hi blame nyana na mhaka leyi. So mara loko mi kuma ku munhu a nga yangi xikolweni but the-decisions ta yena ti va ti ri great, ti na impact yo karhi, ya n'wi blame njhani munhu na kha endla swilo swi va kahle and stuff like that. I'm in parliament without education. And what is bothering you? Hey, Mchangani wa ka hina. You are not Changani, you are a fake. Unga hembele vanhu umtsonga wena, fake. You're crooks. Mfamba mdya timali ta vanhu, ti ta ku tirha. The money is gonna chow you boy because you are a fake and corruption journalist. Last year, you say, hey, the president of MK is going to die, he's too old. What if now you're gonna leave the old man alone? Yeah, no, the points very nazi nalo lesa swilo but in overall ba mhaka hi yaleyo yena ina press marshal not the point but ka this case even wrong ku va a fika hlasela papheni a kombisa ku he's an idiot. Ya ni vona swi ri wrong sweswo. It's very wrong. So maybe next time anga zama ku va addressa swilo leswi va swi ri kahle without attacking ndo kha analyze hi leswo loko ri amukeza subscribe anda kombela mi click subscribe. Loko status ize i nga xi voni swi vula ku a xi nga lavi wena. Ni fanele ni ku hlamula yini me? Loko yi nga swi voni a swi nga lavi wena. A swi lavi zi tota ni vutisa why i nga xi voni. Loko zi nga xi voni swi vula ku a xi lavi wena. Ni account ka wena mina ni account ka wena a ni munhu wa wena a wu mutsari wa mina. Kasi loko swilo swi herile why mi nga pfumeli ku swi herile? Mina ni chumi na wena nga swa ku swa mina wa swi vona kumbe wa swi voni na wena loko i twa i nga ha swa wena ni nga ha swi voni na wena ndlela ku ni nga swi voni ni nge ti ni ta tenga mina kasi why loko swi herile mi nga pfumeli ku swi herile?